Uno munsi tugiye kugaruka ku bintu 15 bitangaje utaruzi ku mugabane wacu wa Afurika. Umugabane wa Afurika wari ufite ibintu byinshi ubitse bitandukanye bitangaje, harimo n'amateka utaruzi. Aho Inzobere TV twacukumbuye bimwe mu bintu bya kuri 15 bitangaje utaruzi ku mugabane wa Afurika. Ikaze mu kiganiro kirambuye umenye ibyo bintu bitangaje utaruzi kuri uyu mugabane wacu wa Afurika. Mwongeye kwirwa neza bakunze Inzobere TV show aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Ikintu cya mbere gitangaje kuri umugabane wacu Afurika, igihugu cya Gambia gifite kaminuza imwe rukumbi. Iki ni cyo gihugu cyonyine kigira kaminuza imwe muri Afurika. Wakibaza uburyo abanyeshuri baho biga muri kaminuza, biratangaje cyane rwose. Icya kabiri gitangaje kuri umugabane wa Afurika, igihugu cya Equatorial Guinea nicyo gihugu cyonyine muri Afurika kivuga Icyesipanyolo. Byashoboka ko hari ahandi bakumva bavuga uru rurimi, ariko aba ari abantu barwize ku giti cyabo batarukoresha nk'ururimi rw'igihugu. Aha rero muri iki gihugu ho uru rurimi barukoresha nk'urw'igihugu. Icya gatatu gitangaje kuri uyu mugabane wacu wa Afurika, South Africa nicyo gihugu gisurwa cyane muri Afurika. Wahita wibaza aho u Rwanda cyangwa u Burundi biri muri Afurika, ariko burya Afurika y'Epfo niyo ya mbere kurusha ibindi. Ikintu cya kane gitangaje muri Afurika, Nigeria nicyo gihugu gifite abakire benshi babirabura kurusha ibindi bihugu muri Afurika. Aha twavuga nka Aliko Dangote, Mick Adenuga, Aitil Eze, Cletus Ibeto, Benedict Petres, Abdul Samad Laibu, Femi Otedora, ABC Orjiako, Jimo Ibrahim ndetse na Floruncho Alakija. Icya gatanu, abaturage bo muri Nigeria bitwa Nigerian. Mu bindi bihugu usanga bongeraho akenshi AN urugero Rwandan cyangwa se S urugero Congolese, ariko muri Nigeria ho abaturage baho bitwa Nigerian. Icya gatandatu gitangaje kuri umugabane wa Afurika, burya Samuel Eto'o niwe mukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka muri Afurika wahembwaga amafaranga menshi kugeza ubu, aho yahembwaga miliyoni 278,146 Manyarwanda ku cyumweru. Biratangaje rwose. Aya mafaranga ushobora guteranya nk'abakire bo mu murenge umwe hano iwacu mu Rwanda ntibabona yo kumuhemba. Cya karindwi, igihugu cya Nigeria cyahawe ibihembo byinshi mu mupira w'amaguru kurusha igihugu cy'Ubwongereza. Biratangaje cyane rwose kugira ngo igihugu nka Nigeria twibanzeho uno munsi by'umwihariko noneho cyo muri Afurika kirusha ibihembo igihugu nk'Ubwongereza. Cya munani gitangaje ku mugabane wa Afurika, Robert Mugabe ni umuperezida wize cyane ku isi kuko yari afite impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza Bachelor Degree zigera ku 9 zitandukanye. Muri zo harimo 2 z'icyiciro cya gatatu Masters. Biratangaje rwose kumva umuntu agira impamyabushobozi 9 zose kandi za kaminuza, nyamara hari abandi no kugira imwe bibahagize. 9, ikipe y'umupira w'amaguru Al Ahly yo mu gihugu cya Egypt niyo club ikize cyane muri Afurika. Aha ntabwo byatungurana kuko boss wayo nawe ari mu bakire ba mbere ku isi. 10, Didier Drogba niwe mukinnyi watsindiye ikipe ya Chelsea ibitego byinshi imikino y'i Burayi. Hari abazi ko burya abazungu aribo bikomerezwa kurusha abirabura, ariko no mu birabura burya havamo ibyamamare mu mikino runaka. Cya 11 gitangaje ku mugabane wa Afurika, Johannesburg umujyi ubarizwa muri South Africa ni umujyi usurwa cyane muri Afurika. Kugira ngo umujyi usurwe ntabwo bipfa kwizana, ahubwo biterwa n'ibikorwa remezo uba ufite. Icya 12, Zinedine Zidane icyamamare mu mupira w'amaguru ukomoka muri Algeria, burya yigeze kwifuza gukinira ikipe y'igihugu ya Algeria akomokamo, ariko abari bashinzwe guhitamo abakinnyi banze kumuhitamo, bamubwira ko bafite abandi bakinnyi beza benshi bameze nkawe.
biratangaje rwose kwanga umukinnyi nka cya 13 gitangaje ku mugabane wa Afurika. Perezida Jacob Zuma wa Afurika y'Epfo yahawe igihembo na FIFA kubera ko yakurikiranye umukino waberaga ku kibuga cyitwa Robben Island. Nabyo biratangaje rwose pe, kugira ngo umuntu ahabwe igihembo kubera ko yakurikiranye umukino gusa kandi we atawukinnye. Cya 14, Nigeria nicyo gihugu cyagize ubwami bwinshi ku isi, aho ushobora gutekereza ko n'u Rwanda rwazamo kuko twagize ubwami burenga 40, ariko burya Nigeria niyo yihariye umwanya wa mbere mu kugira ubwami bwinshi kurusha ibindi bihugu byose, kandi noneho ku isi atari no muri Afurika gusa. Mu bintu bitangaje utaruzi biba kuri uyu mugabane wa Afurika ku mwanya wa 15, icyo turi busoze ni uko Afurika iruta ubunini igihugu nk'Ubushinwa, Amerika, Ubuhinde, Mexico n'igice kinini cy'i Burayi. Ese byo wari ubizi? Ibigutangaje ni ibihe? Ibyo utaruzi se ni ibihe? Byandike hasi muri komenti. Waba se utarakora subscribe, wayikora maze ugakomezanya n'Inzobere TV show mu biganiro bitaha. Ikiganiro cyacu nakagaruka nawe utaha. Turabakunda cyane. Ciao ciao.